kini mili kuli kumayo ajikio asika kelu simtolong dia gisu tejia kadaka ay manu dulang do kika ngadun hada kuli ksiao ita truko suruh badai kik ngaluludan asa minyak kadaka dia baru suruh badai kini ajura kuli so tuilo minyak hari teruma ka tuilo kini minyak ska dia kado manika suruh badai manika kika santap ngahay ni damat dah ni ukon dah. Yani usu pada penyiahan ta oli dia ka terus ko oli sa ukon menu oli sa pengdegadang menu nasiso minyak koli so dia koli barahari hang aji lada ukon ki hang so masuk basau bunga do tak suki kata gemskui do ini iya kido manu tajil mi hari kuli turuma do kido lada hari ga peniradang dah siso manika mi ta hari turuma do paya ya kata ka daun kido manika paya phamau ta kuli so tagal mdengu kika mi ta kuli hari turuma do bernuk do Muhammad Silak kita. Mano ka kengkela kendesan seminau sinau teruko. Sao ka dua tak muda seminau sinau sida do kika muda tak seminau sinau ka teruko. Kini gemsino. Ke ita kada teruko ni kan ka proy balik kata ka junta nasi kau kata ka masuk nebako sa kedo masuk nebako kiga tedua da sinagon sumdu sinaw kedo askan ni kan ka kata ka mandika ugaw kedo kiga hano kata ka payahna kata ka maha masinaw ke duma o kata ka paya kata ka dakoy ka kedo sumdun ha sinaw ore akini sibiyo ka aludan to ini hamut kata ka manaka gemsinaw hasta ka mangal ukon mangal to ukon do kata ka kemtui da masu ajur kata ka kembulung ta kata ka paya nahdu ta mangal ukon do kika tidua gemsinaw kini sina ore ini hamti mi mahore asika ni kan klasun kedo ajur misat timsamat ni dok sapah ka ludan do kedo sigun haga samat ni kan do kika mimah kata ka sino asigi wa hanu gaya udah siyo ita tro ko sempalo ta badai kengkeda sa asukon fensi wangpa muya masuk ukon ni kedo kika pusuk badai gaya ta tro ko ni musat timsamat ka kuli kata ka ludan ka miyah do sigun lahakna luan sapahna sigun kana kulisun kadaga minsai ajura kulisun kadaga lupung kika panyaksun panyako just ifan panyakon kana ga kulisun kadaga ay manaka minsai kika panyak ni merok doisun manuka merok da nasimu nangal muka kadaga panyakan yo usak mu masuk ki sapahmu aja kulisun lupung mo balik nhemo kumapah kika ita loda kika ita troko kedo kingalo panya kingalo merlo kika pusuk balik manaka kinsanda kini hamuya masonika lodan daga kedo lengangan muka tama musa su tumsama temiya ho strong su sadiq ludo hamuya maso sika biqan ita troko kamita dado kedo mano kamita ka taka do mugay tada kini lumo ka tama muga ini su kawai sejak diga aji kawai su ka utukore han wasaban pasukan na bedak sa aja habala bisa kan ng kila kalau sa asukon wada sa sulendo an sen go hanakum kila kaya ko menda ko smiling kamita sibiling ka kan kana roda no
aji kam silakan biar ngagan hak kali sami mau sebalik kia tu ha haudang pusuk keduan gisu biah badai demudur pahon kekerana kali sejak tempusuk sayang ni kan ka mano ka ini pentuku na hei ni hau aji hau ni kan ka serengau sahai ni hau 推行原住民语文，你认为哪一些不足，还需要补足什么？ Keluhan siang dia, kedo ini pendekat so keluhan sebiar hamtur demakar kali, kedo keluhan siang do kemita, kini baru balik kin liga kali, kin liga saja kah, wada ungat, ha, kika maneka, yasa melana ka kulisun keluhan ka. Melana ke kengkila taulang ni ka pusuk balik sekemaduk keluhan. Kedo keluhan dah balik ima deka taulang dah sayang. Ha Cai Ingwen. Kini haya ke mabukung kulisun keluhan ni wada paruk balik biar nak kemapah kuli ita ten pusuk tawang hen. Kedo kuli kari oleh haya. Pusuk bukui maneka makan mataul hangkawas wada muda ke gaya kekerana kali sejak ten pusuk dekat kika demui kada kana biah keluhan ajuru denui kedo gisu man ka demudu kana kulisun kada ka suslu haita kali troku kedo manu ka ini balik bentuk sayang ka ita nanak sejak troku ka ini bentuk lodano ini tiga laki ini pengkali-kali hanana kedo laki kori petasan ori ka kedo so udah sayang kinga ia sengaja no biar balik ia tuki ga kada tumisa kali turuko niu ini tuku ka kia balik bi kori kada ka tetigisa kali niu aska ngadun kska msubu kana kori sun udah tumisa ga 就是体制内的那个课程教导 Kika pusuk balik. Aji ngadan kingal iak tu kita iak tu kingal sengan niu ini tu kian. Kiki ni pusuk na balik dulu tamak bubu. Ini kali ini pun kali tanana. Kini dumui kali cukup lumau laki. Kini misalnya kau betul pai uli kan ini kali cukup kita nak kira ni hao ma. Kita 不要这样啦，是吧？kita mana ini penyukan hanat gitu. Ini lo kali turku, ini lo kali dahan. Ni ka palu badai gisu semajak ajar tauqal kali dah babon haji. Mas badai. Kedan mo nepasu kepahan kekedawa sejak tempusu kedoan gi lemengau binau sida nanikan su nadaan haya nikan ka dungun su balai ho kenepahan sahaya 你曾经做过原住民委员、专门委员，说说你担任委员期间的经历或感想。kia, manaka, demulung kenaka, manaka, ya saya ko mtabu ko kaya ko, kedo ide biso, manaka bebaru belajar ka dimini ko kio kaya ni, kedo demulung ko, berah kata ka maadak tapah ko isun kata ka tumusa kio kaya gimana teteh ketika debu balik jiak dah tuhai kemapah kolisun kepahan koli keluan ni kepahan kolisun ketika kelawa kolisun sejak tempusu hakido musuh kempah sida ini balik sangnya kolisun wada terserang koli dudu ketika kekelana kali ina ya seni ka kelawan balik hakido Tumadang ko ni musa ko kana kolisun nesigan adang tidak turku ga mari basi ajul banita ajul bisuring haini kika tlamun mukjia kedo koliso kada dumudo mana kolia kada skago ko sio kepahan kada ka kimpila kinsan ha unha ke nakeni haudesun kada kedudu kana ga kolisun sajak da maha kolisun simdu hai kali tanana kingan duli kolisun kada ka kan sariqo koli kinsan da ita tenpusu kedo dagal dolio
into do hamtun sumbalay ore kedo tagal tole into do kolisyon sosa mada ngalan da kolisyon puso sosa da kumsyu pila indika skuan pila gingko ga kedo manaka lala bala ka tagal da indo tlingun na indo kahon ore manis kika muda na yung mga kana kolisyon sa jako kika misali ko tabale kedo dinui o msula maski ni musani mo taulang daga hoysun ka dagalami ini jida na kedo ngat kataga pangalan na mi ore kika gisu muda kolisyon kataga nileh mugay pila nileh aji dinui kolisyon kampahano kedo kika gisu daan suni sayo kedo aji kadada ka kanapahmo kedo yasa libu baliga diyak ni kanmo kataga kapahan kolisyon kataga keluan kolisyon ita sejak tempusu hayak yani managa digahno kadaga kalasum balya kedo wadat hoksoni mrana ka kolisyon kadaga kinsan da sayang mo sabane koli gaya ngadam pila o uda demaka temata kingali tok o tolo kebuho pila ni o ini bi melengu da jiun kingan kedesan sapa sejak tempusu saya Saunia hoya misaka kanitaso 计划补偿1公顷3万块这一种不符原住民一家生活所需你的看法如何 Kaya kinga dito tolo balik kubuho ni ida ajin putu ko kolisyon kadaka dijun da kiska kinsan da kyo mansuke ni yasani o gisyo kamita kahana kolisyon kahambragan da kolisyon ita sejak tempuso ka kikini puso na bihini o kumpriyuk da kolisyon kumado kinsan da kolisyon ruwan sapah tayo sejak tempuso o puso na bali o aska ita na nakamtuti kaya sajak ta poya amsa tumal kiska kolisyon tigah balo sejak ni tsuriyo sehwe kaya laki to asidaka puptasun sumdu haikana kolisyon mano pinsuusa kolisyon mano kinhalan sayang keji kaya nasta ini hoksoni mtuti nakdaga wananak simtama da kolisyon manaka benigay taulang kingal hangkawas kolisyon pendekaran da duit hagal da kingal di doktoro kubuhaw ni ajib tuku kinsan da kaya tuku ini wakadaga mana pepatah talaki ni aja dijiu na kolisyon kinsan kita mga sabada rokse kolisyon ni ajah bago bin makidla kolisyon ni ita takilon toroku ga muda sa ni o lada bika kari da ungat ka ungat thok balo ni o nasinikan kinga dia sa ni ka kari so na analaban yani hey nasi isu ka ngadan bakapa kapringan kinslago ndaan sejak tempuso ni priyo kinslago o paparangaw na musida ni kan mano kali su dudul su kiska perangagan ho如果你是原住民历史正义与转型正义委员会的委员会议中你会有什么样的建议 kedo anamano kenumado linglungan taulanga ni o puso bali kolisyon kekumpliyuh keslago kolisyon kadaka ndaan kolisyon sejak tempuso ga ni o malu bali linglungan kolisyon taulang mtakali kinangan babad hagane kolisyon mrana bali keluan gisu muda so nikana kedo yasa ndaan ni kedo ita tempuso o wada pakarkailun o kineo balay kingayo dhagal kari kinkila kolisyon kinsan manuso kaya ni managa musa dhaya o nasiya ko ngadan kolisyon dudul ni ka kedo lalabi ka kolisyon dhagal din tingadin niya no ista tumaan ni sayang ka niyo nisajak ka daga luching hay niyo kedo yasa bukung kadaga nisigan daga